هنوت نوتي مرة إثيوبيا كيسة للني لا نوتي أورومو ما هنجرو جالوان كي كإسلام ونكنا يولا فاكاني وان بيني تهودا وان فيتن تهودن ديسني أسين دكتور أسي عالمة تهودن ديسن أكون متي جالوان كي أكام منتنا خلق إني أغرتن أغني كيسة نو جولي سوشال ميديا تبر أكون متي ببكمو فيتن تنا نما قد ديسيستي نكو فالچيستني يار أنجزيني سين أغر نمبه كابر غرين كيسة سايبو تا فيسبوك الردي أكون ما أدو وما تكاين غوني تي دوبين تيسن أكا إسني أوي توفيتن لا 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 ناكنا كيسن يفكفلا يا أبا هريرة جين أنا في أتي أفاتو ولتي أفيقا ينان سيقا إيه يا إرغم ربي أنو فأتي ولي أفي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم نسيق أمر إسلالا هايا غا هو دوكي جي اتكن قبي دوك واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو بيسيس هما نقول إيه كم يد أكم يد إنتان إيه أنا أمجيدا takkaan jaamo maqaa kiyyaas yeroo beeksisa gootanis dogoggortanii jirtan hakiim Hussein gootan ana hakiim Husseini ana hakiim Hassan aya office ni godhe amajii amayyoje yoomin ana amayyoje yoomin je ana kan ani wonnin je amajii amaddis amaddatin je male hada miskin ayo rabbi jiro ofi godubi wo agam yetan ofi godubi ba ya sabian ayo wallahi alladhi la ilaha ghayru jollen tidikon walalo gotetun nigaya amma gala yo walin janni nigaya wallahi nigaya asawan an qabadde dufe walalo tanumani fitte mayin isilal seeroota hin jijjiramne maayii isiit irratti tokkummaa haasawa joon qabadhee dhufe walaloodhaan ijoolleen fixxee jirtin garuu haasawa jabduu fide ustaada sanilleen rabbi isaa haa tiksu set your goal don't be blind isinin jeebar amman tana irra hedduun dardaroota blind balloota dhugaan sinja سنيس نيجس وان شنن سن سلاك أبن فيته ور دومي بر والله دومي بر في الدنيا وفي الآخرة ملكاو يو فيتن وان شنن سيو غوتن ملكو يتني جرتن ربنا الدنيا في آخرة تسن عامل كيسو سيروت هنجي جيرمني غورسا غودي جيدتي عمري تو أكاسي تنتي مي سان إسي تلين تكو ديمتي جرتي نوتيس وانو مالما في أكنا إسني في منيتي غرغر بانو بوليان كي الدنيا تنكيسة ملكاو يو فيتن سيروتا هنجي جيرمني تجرا سيروتا كان نمني جل ديمه في الدنيا وفي الآخرة نملكاو أبا فدياتو يو أمو سيروتا كان جل هندمني أبا فدياتو نفشلان سنينجا سيروني كن سيروتا هنجي جيرم أما أنت نتوني مالي ألم عاملاي يونين أولدربي قبوتي gravitational force جرامين أكنا سيروتا أكنا تقبلي ينكي garuu yoo rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi inni qofni yoo fadhe yeroo san jijjiiramti malee abbaa fadheef seeronni kun yookaanu heeronni kun hin jijjiiramanii amma rabbiin jalla jalaalu rabbi yoo fadhe haadhaa fi abbaa malee uuma akka amma nabi Adam alayhi salaam haadhaa fi abbaa malee uume nuti dhufuudhaaf dirqama dhiiraa fi shamarri takka wajji dhufaniiti ijoolleen dhufti sanuu yoo rabbiin hin feene masheena godhe yeroo fadhe garuu akka beekama ilmoon ka argamtu dhiiraa fi shamarri takka yoo jiraatte mokam yoo rabbiin jalla jalaalu rabbii fadhe abbaa malee uuma akka nabi Isaa alayhi salaam silaa seerri kasii miti gaa garuu rabbiin jalla jalaalu rabbii yoo inni fadhe ni jijjiira heera san isa qofa malee namni takka seera kana jala yoo hin deemne hin milkooynuun isiniin jaa amma akka ashaabul kaaf إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
إسان كن بر در نيجي آمنوا بربهم ربي إساني تتكامنا وزدناهم إساني في دبل هدى كجلو إساني في دبل أنا في إسني في اللي ربين كجلو نفا دبل يو إني فدي إسان أمانتنا أمتا إبسدي في سجل كنيان كهين لين أدون أكا إساني مين يرو غما كان باتو مرغسي كبت يرو لتو رئيسان جدو جران أكا إساني مين غما بيتا إرّاوفي إني يو فدي أكنا قد أمالي سيرا أمانتنا إسني مكان يو جلا هندمني نفشل إرهدون دردراتيز بكتنا تفشلي تبا أكم بينني بيتني إرهدون كنيا أمانتنا odoo qiimaa qama ujjuruutiga mirqaanee lulluu dhawee saahiboota isaatiin yeroo rabbi kadhanna ja'a du'aa fi jimaas wanni walitti fidin jiru rabbi isaa feetan kadhannaan waan feete isinii godha kataaj suuquun kalaay fooquun ja'an yaa rabbi jala dukkaana gubbaa fooqii laa injirtu wanni kana obboleessu laffa'uu qabdaa waan sanni irra gayuudhaaf yoo hin laffaanne hin jirtu haasawni keenya seerri ka duraatu maal ja'anii beetanii laaqanni bilaash hin jiruu ja'a obboleeyyan keenya taarika tana dhiyootana masgiida keenyatti hime isiniifis akka walii gallu haa himu akka odeeffametti ani waanin ija kiyyaan agare malee isiniif hin himu takka'e tana garuu qissaa isiigaa riisarchii irratti godhee sanadaa fi marree maashaafnaa tanaafuu akka odeemsa siigaa dhukkubsattuudhaan haa odeessinuun gaafa tokko mootii takkaatu ture jaan mootiin kun ulamaa'ii fi warra hayyuu ta'e ogeessa kana wali qabeetiti mee orma nu booda dhufuuf kitaaba tokko ka itti fayyadaman isaaniif lafa haa keenyuu jeen yeroo kana ulamaa'in tunii fi warri hayyuu ta'e kun jabaatanii dalaganiiti kitaaba tokko fidanii dhuman yeroo kitaaba kana ol fuudhee gaqqabee laalu kitaabni isii bareedduudha obboleeyyan kiyya maasha Allah tabaarakallaa jeen kitaabni isin barreessitan kun kitaaba akkaan na ajaa'ibe na dinqisiise bareedaadha jaaladheetiin jiraa jeen garuu warri nu booda dhufu kitaaba kana guutuu dubbisuu hin dandahanii amman tana guddaa nutumattuu ka jiru hatta wamaa ubarri'u nafsi namuma nama dura dhaabbatee haasawuu dandeetii dubbisuu hin qabnuu jaalowwan kiyya ka islaama itti ulfaataa beekee jira tanaafuu kitaaba kana waraqaa takkatti deebisaa jeen waraqaa takka meegaa kitaaba jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo fagaatte bar fuula 500 waraqaa takkatti deebisuun hin ulfaatu halkanii fi ganama laffaanii waraqaa takkatti deebisan ammas waraqaa takkichaa san ol qabee yeroo laalu gammachiisteen bareeddu ummatiin booda dhufu ammas waraqitti takkichaa tanaawu dubbisuun danda'uu jeen ammas qabaate saxaraa takka jecha takka naa godhaa fidaa jeen yoo ammaan tana keessaawuu sooshaal miidiyaa irratti ilaalte ani hoggumee kana qunnamte social media nama fayyadamu odoon du'aayii hin gooneeti jala dhufanii aamin jedhan obboleessu ayyoomin du'aayii godhee hin goonean yeroo gariin hin godhaa bar yaa rabbi dhukkubsataa keenya fayyisi ka hidhaa jiru hidharraa baasii nu gammachiisi akkana jeen hin godha amma immoo du'aayii hin goone aaminii dheertuu dila takkaan agar obboleessu hin dubbisne bar katabbii san hin dubbisne maali wallaa sheeka jettee sheekni oguu du'aawuma godha jettaanii amiin jettanii takka jechuma takka naa godhaa jeen ni ulfaat jecha takkichaa san qabanii fidaniif gaa maal jette jechi san ni beetanii laaqanni bilaash hin jiru there is no free lunch laaqanni bilaash hin jiru jaalowwan kiyya bakka teenyetti wanni nu dhuftu fixee bar ustaadni keenya miskiinummaa fi maal isin hin jedhe lamaan ni feena yoo jette wassaab hoomii jechaa isinit dhufan saahibii seeqaa kana gammachuun isinit dhufte lachuutu laaqana keenyaaf kafaluu qabnaa jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo hin kafalle bakka guddaa gayuun hin jirtu san keessaa imaama guddaa naaqana isaatiif kafalle tokkoon isinii hima jaalowwan kiyya ka islaamaa hogguta kamee salluu ala nabi imam tichisan haditha qaratanis qara'uu baatanis namuutuutu beekaanii bar imam abi hurayra abdirrahman ibn sakhr ad-dawsi al-yamani radiyallahu an isan isin inja jaalowwan kiyya islaama gurbaa sahaba irra collee sahaba alima sahaba nam tokko haditha akka isatti namni nu dabarse gurbaa hin jirre gurbaan kun naaqana isaatiif kafalee jira jaalowwan kiyya
أبي هريرة جتون رضي الله عنه مسكينة تريبر مسكينة برندا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجرنا مغلو تري جالو وانكيا من اللين كبو هجونو تي أمانتنا ميغا كبنا مدوران كبا جلر جالو وانكيا جابونين كبا جاكس يوكانو فازر پانتين كبا eertuu saniin qaba qumxaa yookaanuu uffadhe inni ajallakumullah darbannoo takka qofa qaba yookaan marxoo takka qofa qaba hin qabu jaapoonii miskiina ture miskiina dhaba uumaa takka nu cufa qaraanee jirra yoo kitaaba guddaan qaraane riyaadu saaliin qaraanee jirra bar beelaan gaggabuun tureeji namni ammoo dhukkuba gaggabaatiin natti jira sahaa ani ammoo beela waan hin nyaadhu dhabeetitiin gaggabuu ture isa kana jaalawwan kiyya ka islaama naaqana isaatiif nama kafale sadarkaa guddaa kana kagee rasuula keenyatti sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaafa khaybar sani itti dhufee islaamummaa qeebale rasuula waliin salawaatu rabbii wa salaamu alaihi bi abii huwa ummii sallallahu alaihi wa alihi wasallama amata afur qofa jiraate jaalawwan kiyya ka islaama amata afur qofa amata dheeraa wajjin jiran غافة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حديث يروهم نين إرام فتاجت يونين كسا يسي غوتو سنين نجلا غلاه غوتو ركوت يتناس رسول فيني ميجي صلوات الله وسلامه عليه حديث سا إمام مسلم وديسي سا كيست رحمة الله عليه رحمة واسعة اسم الرادو في رضي الله عنه وارضاه يروكنا إرغما ربي صلى الله عليه وآله وسلم eenyuutu darbannoo isaa yookaan ansoolaa isaa eenyuutu fuula kiyya duratti afaajeen yeroo kana sahaabaan taan cal jette abii hureyraan gaabii isaa yookaan darbannoo isaa baaseetiti lafa afi rasuulli keenya sallallahu alaihi wa sallam namaan ammaan tana hadiifeemi arraawuliin irraanfatu jee du'aayitti godhee walitti qabee fi qabadhuu jeen abaa hureyraadhaan eega guyyaa sanii hadiifa rasuula rabbii sallallahu alaihi wa sallam irraanfadhee hin beekuu jee jaalowwan kiyya yeroo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam duulaaf deemus biyya keessa yoo jiraates abii hureyraan abdirrahmaan ibni sakhri dawsi alyamanii radiyallahu an duraa hin sossaan achuma taa'eetuma ilmii qaba ilmii inni dabarse maal jeeni beetanii weelkaa lamaan qabaa san keessaa cinaa isiitin isnii dabarsee je hadiitha 5374 sahaaba dabarsee musnada baqii ibni makhlad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a akkana dhufti haditha meeqa odeessan isiniin jee 5374 nam takka akka isatti haditha ka dabarse hin jiru jaalowwan kiyya islaama akka waliin jenne beelarra gaggabuu ture gaafa takka umar ibn al-khattab la isa dura abi bakri dhufe radiyallahu an yeroo dhufu ayata takkaan qara'ee fiije ayatni san akka tana gargaari jettuuti qur'aana rabbiirra yeroo kana أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا ليتي بردبري هنقلف مراد نيسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إساس يرو آية نقرو هنقلف قروا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يرو دفو قل تجرتي بيلت تنجرا ننياتي سيجتشو ساتي جالو كون يلا ديمي جين يرو من إساني رسول صلى الله عليه وآله وسلم سينا أبان هريرة هيما قافتي رسولني صلوات الله وسلامه عليه ني هيما ني سينا annan tokko agare annan kana keenyuti jennaan abaluutun nu erge yookaan ali abaluutin nu erge riwaayaan isin imaamul bukhari odeesse hadiisa kana rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yeroo kana annan tana rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam natti kannaa je'ee odoon eegu jiruutiti jee dharraadhaan an beelattiin jira guyyaa fi galgala jabaadhee ibaadaa rabbiitiin itti gargaarsifadhaa odoon joo jiru deemiiti saahiboota kee warra ahlu suffaa yaaminaan jeewi yaa ergamaa rabbii odoon eeggadhuu nama biraa yaami aya jeetuma deemee yaami saahiboota isaa saahibooti isaa dhufan amiira ahlu suffaati barinni yeroo dhufan seenaa namoo hayyama gaafatan hayyamameef seenan yoo sidha ammas wayi abaa hureeratti kanne radiyallahu an ahlu suffaa warra dhufeetti kanne oduun an eeggadhuu ergamaa rabbii ammas isaan durse caljeetuma eeggate isaan cufa isaanii itti kanna isaatutti kanna fuudhee aannan itti kanna bismillah ja'aniiti dhugan hanga quufanitti bar aannan burcuqqoon takka obboleessa kiyya nam takka ni geessi garuu barakaa rasuulaatiin sallallahu alaihi wa alihi wasallam
addunyaa guutuu yoo akka rabbiin geessu fadhi addunyaa guutuu geessi cufni isaanii dhuganii quufan jaalawwan kiyya eegana Abi Hurayraa fi Rasuulaatu sallallahu alaihi wa alihi wasallam walitti hafe yaa Abbaa Hurayraa jeen anaa fi ati qofaatu walitti hafe egaa jennaan seeqaa yaa ergamaa rabbi anuu fa'ati wali hafe Rasuulli rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni seeqa bar isa laala haya gaa hoo dhugi jee itti gan qabee dhugi ammas Rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam zayyidi jeen obboleeso qabee itti zayyadi ammas itti hidee jeen ammas dhugi yaa ergamaa rabbi ammas dhugi yeroo jeen naaga yaa amma booda gororrootiya nan kuttuu jeen jaalawwan kiyya ka islaama Rasuulli rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hamba Abaa Hurayraa yookaa afaan teenyaan qurree isaanii dhuganii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannin isinin jechuu fadhe jaalawwan kiyya ka islaama Abbaan Hurayraa ani miskiina humaa takkan qabu waan akka amman tanaga tareefun tana amman tana ustaadhaa sanjee maayirratti nagarre be positive don't be negative jee bar ani miskiina humaa takkan qabu marre wahii jee lafataa jaalawwan kiyya ergamaa rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam miila isaanii jala hin sossa'u ilmi isan cufa qabate bakka guddaa kana ga'ee jaalawwan kiyya ka islaama hatta amiirallee ta'ee bar Bahareen irratti Umar cufa isaanii rabbii irraa jaalatu dura taa'aa godheen jaalawwan kiyya ka islaama alhamdulillah jee bar gaaf tokko rabbiin kiyya dalagaa naa kannee jaartillee tanuma intala isaaf dalaguu ture san rabbii isaaf kannee bareedduu takka wanniin jechuu fadhe naaqanni bilaash akkunumatti jaalawwan kiyya akka ammaan tana khalqiini agartan cufni keessanuu ijoollee sooshaal miidiyaati bar akkunumatti babeekamuu feetan tana nama gaddisiiste na kofalchiistanii yeraan gizeen isin agaru nin beekaa bar gariin keessan saahiboota feesbuuk irratti akkunuma oduu humaa takka hin gooneeti dubbeen teessan akka isin oowwitu feetan laa naaqana keessaniif kafala ani jaalawwan kiyya ka islaamaa takkaan isin hima jiruma teenya ta dhugaa tanarra sheekootii garii ummata feesbuuk irratti agaranirra za'alaanoota ni beekta isaan beekamoota miti ijoollee xixiqqoo ayman kiyya xiqqaa isaatu tuuturra beekama odoon laffaane akkanumatti ati beekamuu feetaa dubare maal ta'e achirratti taffa jechuu qabdaa bar garuu beekamummaan teessanuu eenyuu fi beekamuu feetan yoo shaawaa rakkisha teessaniif taate gammadaagaa xiqqeenyaan gammada isin dhalaa biyya arabaatii fi warra daayispoorarraa callaa nyaachuu fi beekamuu feetanii dubbadaagaa hattuu walii qabamte eegaa beekamummaa teetuu rabbiidhaaf godhii siin jaabar masgiida keessanii fi hawaasa keessan kaddamuu fi beekamuu yoo taate sanii fi malee namarraa nyaachuuf beekamuu feetanii warrabbil kaaba sheeka za'alaana ijoollee xixiqqoo mooraalii isaanii ka irra caccabsuun agare hay sheeka maaliif ati seentee atis taffu hin jenne ijoollee maa tuyxan jeenan maa tuyxa ijoollee ay ijoollee seentee bar viidiyoo namuutuutu dalagaa bar jaalawwan kiyya ka islaama dalaganii poostu godhanii miti hay maa tuyxa qalbii isaanii maa cabsita ijoolleen xiqqoodha tuni mooraalii kannuu qabdaaf akka hadiisa hin jirre mawduu'aa fi munkara namatti hin odeessine inuma if jalatti isaan dhiyeessiteeti hadiisa ifirraa eega cal jettanii abbaan fadhe sheekni fadhe minbara irratti odeesse hin odeessina taaqiqa godha nagaafadha anaatutu isinii jira akkana jechuu qabdan nama meeqa bar ka isin daran beekumsan qabaanne feesbuuk irratti beekamaadha laffa'eeti obboleeyyan kiyya sanuu laffa'eetii ka akkas ta'e oduumaa takkan goone mo'ate Abi Hurayraa shuf beelarraa obboleeyyan kiyya beelarraa gaggabne ni beena nuti eessa beena yoom agarreehu beela sanuu yoom agarreehu laffaatii sanuu naaqalni bilaash hin jirtu laaqana keenyaaf kafaluu qabna hadiisa ammaan tana isinii hime imaamul bukhaariituutu odeesseen isiniin jeebar imaam abi abdillah muhammad ibn ismaa'il ibn ibrahim al-bukhaari al-jiifi طيب الله ثراه ورحمه الله وأكرمه درجاتنا إني أكيد تيجي إني بيتني وهي أكونمتي جالوانكي هل كني في جنم أكونمتي كأي وهي بكماته جالوانكي لكن إساتف نما كفلي بريني لكن إساتف نما كفلي أبان إسات تجارة تري مالك أشوف دبي وانيا تدبي نما بالanya نينوت أني بر بالanya دامتي بر غرو لفاتي وج أماس نمي آوا harka keetii irraa gizeete akkam mi'aawu laffa'ee bakka inni fadhu san ga'e addunyaa guutuu
hadiisa kana imaamul Bukhaarii odeesse sanirraan ammas kanama ajaa'ibu war jaalowwan kiyya waan takkaanin isin gammachiisa rabbiin addunyaa fi akhiratti maatii teessanii waliin rabbi isin haa gammachiisu arabaa miti bar arabaa miti imaamul Bukhaariin obboleesso anaa fi isin arabaa eenyuutu jeedu waree yoo araba taate malee hin beekamtu arabaa miti ajama gandarashiyaa sanirraa dhufee bar inni Iiraan obboleeyyan kiyya arabaa miti ulamaa'in irra hedduun warri hadiisa odeessanii arabaa miti ka ammaan tanaa yoo gorsa kiyya hogguu dhageessan wasahaahu allaamatul albaaniyyu anaa jiru nan dhageenye rahmatullaahi alee rahmatan waasi'a awurooppaa albaanii irraa dhufe arabaa miti jaalowwan kiyya laaqana isaatiif kabalee hunnooti arraan tana kitaaba feetan yoo laaltan tahqiiqa imaam abi abdirrahmaan muhammad naasiruddin albaanii tuutu xayyaba allahu tharaa tahqiiqa godhe ni jirti ulamaa'in bira garuu namni isa gayu hin jiru guyyaa tokko yeroo kitaaba qabe sa'a 9 dubbisa bar sa'a 9 kitaaba qabe sa'a 9 tahqiiqa nama sunnaaf dhaabbate maaliif khalqiin akka agartu hadiisa munkaraataa fi mawduu'aa fi qissaa hin jirre namatti odeessiti inni akkami qissaa ta namaa odeessa namni hay maali hadiisa dhugaa namaa odeessuun hin jiru takhriija laaluun hin jiru akkas je'ee lafaa ka'e addunyaa guutuu aalima feete yoo aalima dhukkubsataa ta'e malee imaam abi abdirrahmaan muhammad naasiruddin ibni haajinuu ibni aadam ibni najaate albaanii xayyaba allahu tharaa yoo gaafataniin aalima rabbaaniidhaa siin jedhan obboleeyyan kiyya nama dhugaaf dhaabbate yoo dogoggoreetiin jiraa je'eetiti kitaaba irraa deebi'ee jira hadiisa meeqa sahiha yookaanuu hasan katee kalafaan dhawee jira sanbooda dhugaan isaa mul'attee fi dogoggoreetiin jira hadiisni kun hasani yookaan hasanun ligayri yookaan sahiha yookaan sahihun ligayri je'ee ka irraa deebi'e aalima akkanaa ture jaalowwan kiyya hunnooti nuti maarree Itoophiyaa keessa dhalanne laa nuti Oromoo ma hin jiru jaalowwan kiyya ka islaama wanni kanaa yoo lafaa kaane waan feene ta'uudhaaf waan feetan ta'uu dandeessanii asiin doktora asii aalima ta'uu dandeessan mee ammaan tana doktor Zaakir Abdul Karim Naykh hafidhahullah waraa wahi arabaa inni arabaa jaalowwan kiyya hindiidhaa bar afaan arabaan beeku bar afaan arabaan beeku inni yeroo dubbatu ammas ajallakumullah ni gingisaa bar garuu isa dhaabdee unlimited nin gingisa ana arabaa miti marree je'ee dhaabbatee laha doktora qaamaa ta'uu fedhe eeganaa fadiilati sheekh ahmad diidaat rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yeroo agaru namticha kanaan ta'uu fedhaa je namticha kana inni duraan doktora South Africa guddaa tokko akka isaa ta'uu fedhe harti sarjarii qaddoo xigganaa qalbii namaa godhu isa san ta'uu fedhe la kanaan ta'uu qaba jee isa irratti ilaallate ka gingisu bar jaalowwan kiyya ka islaama maqaan kee eenyu yoo jetteen zaakir jechuu hin danda'u bar zaakir jaa ni gingisa gaa garuu yeroo inni achirra dhaabbatee madraka nama san cufa irratti rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yeroo je gingeen isaa san hin jirtu hin gingisu yeroo si wajji haasa'u ni gingisa yeroo madraka irratti ba'ee gorsa waa'ee rabbiitii fi waa'ee rasuulaa sallallahu alaihi wa sallam haasa'u hin gingisu oduu jettu dhiiste xiqqoo takka irra jirti amma yeroo gari yoo likki ilaalte an deeggaraa isaati beeke isa laaleetiti yaa rabbi akka isaana godhi jeeni laalee xiqqoo ni qaba likkitti ilaalanan tureetiti sii deebisa deebi garuu isa qabdee maaliif positive tinkariqa gorsa maayyii ustaadii fixee bar namtichi doktortichi masriisan واشن إفين جاء هنجني أتشكيسا الله جل جلاله نجر غارا نجنا جرايو جت سجنا جرغا تنبر حديث رسول الله تبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أتشكيسا واستئن بالله ولا تعجز الله هنجر غار سفدو إيمان سينكابين هنهفتين هندبين kaayyootee guddoo san if dura sarartee hifannaa dhufa laa hin hifatin obboleessoo kai numa deemi ni geessa bakka bade arraan tana mee laaligaa kophaa isaa bar gurbaa qallaa takka jaalowwan kiyya ka islaamaa addunyaan guutuun akka sodaattu ameerikaan akkatti isa sodaattu jaalowwan kiyya gurbaa qallaa san
Ingiliiz akkatti isa sodaattu. Maaliif ni beektaa? Nam meeqa wajji wal mormii godhee nam takka isan injifannee nam takka. Tapha jijjiire turn the table over jaa hogguutu. Yoo afur lama sitti taphate ati 5-3 taphadhu tapha jijjiiruu namarratti hin beektu. Hogguutu isin arra duraas isin hin jenne taraa sadaffaatimi namuma yaamtanii amataa gadaa muhaadaraa gootanii. Isin dhaabbattanii naman gorsitanii masaakiina walitti qabame. Eegaa natti himigaa. Mee naa himigaa. Gorsa rannaana muhaadaraa rannaana akkasii feetanii anaatu jiraa ganda kiyyaaf hin jettanii isin. Waan feetan taataniin sin jaabar garuu laaqanni bilaash hin jiruu jaalowwan kiyya kafaluu qabdaa waan san gayuudhaaf. Mee laalaagaa jaalowwan kiyya DR maqaa kee fuulduratti ammaan tana Ayman Mahammadii miti doktoraan toofadha jechiisii bar DR daak jechuu bar gabaabsaniiti bar DR'n san jaalowwan kiyya fiduudhaaf amata meeqa qaloo qabdu kutaa 12 qaraati. Sambooda isa dheet university yoo fagaatte university amata meeqa 7 qaraataa miti qaraati DR'n tun maqaa kee duratti ida'amuudhaaf amata 20 qaroo qabdaa jaalowwan kiyya islaamaa. Yoo ammoo qaraatee kaayyootee guddistee irratti laffaatee positive thinker taatee fi ammas lubbuu tee taatee nam takka odoo koppii hin goone milkiin guddoonu asirra jirti bar be yourself jecha laaftuu fakkaatteemi of ta'i laaftuu fakkaatti jabduu if ta'uu obboleessoo maaliif nama biraa taate rabbiin atuma uume bar eegaa Ayman Mahammad Ayman Mahammad kabiraati isaa miti ni taata waan feete garuu laaqana keenyaaf kafaluu qabnaa jaalaw amma iizitti wahayyuu iizitti feena odoo wallaahi waliin dhufu jirru umariif nin himeefi bara waan feetan ani yuutuubii teenya takka sheer naa godhe jee an siifin godhaan jeen abshir saahibu siifin godhaan jeen irrattiin siyyaama garuu ani achirratti yuutuubii teessan san hunnooti ijoollee dardara qeerrooti xiqqoo tana jabeessaan marree ani jechuun kiyya qofaan yuutuubiin keessan isiniif hin guddatu yoo fagaatte naam ni dhufan ana jala alhamdulillah akka ummatatti waa beekamaa miti xiqqoo takka beekamaadha 0.5 takka nagarre bishaanuma xiqqoo tana 0.5 tana eessa jirti hunnooti laa tuni 0.6 yoo lakki deebistana hunurra nagarre ati achirratti hojjechuudhaan jeen isin viidiyoo irratti post godha ni deemti rabbiitutu oofa eegasii nama gaggaarii warra haasida hin taane jira Facebook irratti haasidoonnis akkana caqi warra haasidan taane san share isinii godhan ni deemtiin jeen garuu kunumatti namuma beekamaa agartanii haajaa teessaniif nama barbaadu oo ustaadii maqaa nama bareechitanii yere nagarre oo ustaadii viidiyoo tana share nu godhu kottu isa deemta callee taay isa deemta Ese deemta uleen arra matarraa sitti gabuuf deemate ani. Mee naa himi gaajalo. Wallahi siin jaabar. Yoo ati irra daleede ni deemti ni harkattanii jaan isaan qofaa miti bar warra bilqaaba sababa daawwatti ustaadoota gurguddoo social media irratti beekamoota inuma social media miti TV dhaan xaaqeetaan mana keenya warra seen isaa wajjinis wal agarra akkanumaan jaan jaalowwan kiyya. Anti yaafaan itti himaa bar waan hin an keessa dabareen himaaf an gatii qabaadheeti miti likkittiin gatiiti jabeeko obboleessoo an hin je'een amata dabaree yuutuubiin tiyya sabiskiraayibiin isii 812 turte ammaan tana 13,300 irraa ol hin jeen obboleessoo ni de rabbi oofan ati numa jey viidiyoo numa jey post godhi hadiiqa taaqiiqa ifirraa laali yeroo haasoytu numa gadhiisi namni laalu ni dhufa nama kumaa fi marreetam laaluu miti bar akka hadiithatti bar jaalowwan qiyya rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama في المتفق عليه من حديث سالم بن سعد الصاعدي رضي الله عنهما أتشكيزت رسولي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب نجيب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جين الله ننسيك قد جيني بر سبباكيتين الله جل جلاله قربان تك أجيلون سبباكيتين سيفج على قالوتي ديمتو قبچرا يوكا قالوتي ديمتو قبتي صدقرا غافسنيتي قالاتو تو قالي V8 من فيلا G+1 ميغا قبچرا سببا كيتي غربان تك يوكا جيلي الرويا وبوليسو ملي أكنا مسكينا تينا جالوون كيا مسكينا كبانو مسكينا سموسا نتينا
كمالك أبان فدا يودلغي تجارني تهاجالو وانكي إسلاما كدرا مالي نبيتني لكن أني بلاش هنجرتو يو تاريخ برا نفي النجنة ولتي إيريسودا ولي فجوسيو تاتي أو وكناني تكيتشا سناك أبدان سنجا تلمدا مالي نبيتني وان إسنين غيو قفان هي وسما نو جرتني وان إسنين غيو قفان هي وسما علامة ابن القيم طيب الله ثرى ملجي من اشتغل بما لا يعني فاته ما يعني نمني وان إسانين غينين هي وسمي وان إسان غيو توتو إسا دبرا أما مالي آتي قرآن حافظ القرآن تهو فيتا مدرس مسجد كيسان كان نجرتي أكا جولين الرهدون حافظة تاتني سنين بيغا سببا قرآناتنا الدنيا في آخرتي ورسة دركان تيسان أولتات ربي سناتا زيزون قرآن كيش امسد قراتي أما يا قراتي تيسان امسد مالي ديبارتمنتين تي انجينير تو فيتا دكتور سنقوة قبض وهي يوتو سيبريدا وان أتيتهو قبضو سنيرتي كايوتي جلسرتي ميدي سنيرتي غنما في غلغل إرتي هجدو يوان هنجرن هي وسمني نكتي جالو وانكيا قرآن حافظان تاجتي يو مجاملة ننسربا هرمان روي سداتنا يو دوفته ورب الكعبة آية تكيرو نما سنتي صلاة التراوي نما صلاة جزء ركعاتك ركعة قرأتك نما قوتا هنجرتو قبردون إسيسن قرآن صاحب الرجالان صاحب قرآن حديثة كيسن الرق قبرد انجينر نتلجوتو جچو جرابك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعائن تنيو بوليان كي اسلاما دين اسلاما دينا روح في قامة دجي في سمي كأدباسو ميتي كنچو فاتو تك وان اسنين هي وسموك أبدن قفان هي وسمادا تاريخ تكون اسنيما تاريخ تكون يادد غربا تقلال غاف تكو odoo deemu jiruuti di ummata sagal warra joo dhage lakkoofsa sagal warra joo dhage sa warri iyyi kun eesaa iyyan jeetuma sa dhaggeeffadhu laa hin dhaggeeffadhu boo ani karaan an deemu jiru bakkuma kiyya saniin gayuu qaba jeetiti dhiisee deemu ammas kuudhaan warra joo dhage aboo maali eesaa akkanatti jirri kun iyya akkanatti dhaggeeffadhu laa naan hin gayu an karaan deemu jiraami karuma kiyya sana haa deemu jee deemu ammas obboleeyyan kiyya kudhataa warra joo dhage sagaleen tun maali aboo dhaggeeffadhu nin dhaggeeffadha je yeroo akkana joo jaalawwan kiyya mana hidhaati manni san mana hidhaa san keessatti wayi dalagaan jirti achi keessatti bashannana godhu jiran amman tana bar dalagaan ni jirti bar bayyadaa jira koompitara wanni hin jirre hin jiru gaafa duraanii garuu akkan hin turre obboleeyyan kiyya yoo ummatni nama garii adda ta'e mana faa achi keessatti jaarsanii isaaniif raahaa maallaqa xiqqoo ta'a akkana kannan amma yeroo bashannana isaaniiti raahaa godhu jiran isaan achi keessatti gagammatu jiran xaaqeeta xiqqoo takka agare jaalawwan kee islaamaa yeroo xaaqeeta tanaan nin laala je'ee mataa isaa gannaqu achi jala dhokotee jira jaalawwan kiyya harkuma isaatiin boksii hambaa takka itti gadhiise gaa kuudhaalaa ma ja'an gaa jaalawwan kiyya isiniif hin galleemi achitti taphachuu jiran isaan warri boksiidhaan dhawame cufaatu waan isaaniin hin geenye dhufee morma xaaqeeta sanii warri baase cufaatu boksii isaa harkatee jaalawwan kiyya karaa deemu jiraami inni karuma kee ittiin fuftu boksiin tun silaa isan tuytu turte jaalawwan kiyya nama waan heewasamuu qabuun hin heewasamne waan ati guyyaa mashguula ta'uu qabduun sanii yoo hin taane si dabartigaa gurbaan kun eesa tirikaan kafaluuf deema tirika kafaluudhaaf deemu wifi tiyyaan kafala wifi tiyya kafalachuu nama dhukkubsateen gaafadha nama dhukkubsate san dhaqee gaafachuu waan asii iyyuu maaltu nangee bara hadiisa rasuulaati bar jechuu kun sallallahu alaihi wa alihi wasallam حديث إساء إمام الترمذي الجامع ساكي ستفيد وحسنه واللامة الألباني في سهيل الجامع رحمة الله عليه ما رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تولينا إسلامنا نما